माइकेल याउना मरी जेल द थाजिनख्रे पुलिस कस्टडी द लेरखिबा जीएमटी ग्रो मणिपुर टीम गे मास्टरमाइंड पुखराम माइकेल याउना मी मरी ngasi कोर्टना नुमित 15 गे जुडिशियल रिमांड पीबदगी जेल द थाजिनख्रे ngasi मोरंग पुलिस की टीम अमना मखोई मरीबु लम्फेल कोर्ट कम्प्लेक्स द लेबा एडिशनल सेशन जज के कोर्ट पुथोकलबा मतुंग पुखराम माइकेल चाही 19 महाकी लोइनबी पुखराम बबीता चाही 19 मचनुपी पुखराम रेणुका चाही 19 मसेनुपा खुंद्राकपम विकास चाही 19 नुमित 15 गे जुडिशियल रिमांड पीखिबने माइकेल की मामा पुखराम रेबिता चाही 52 मपा पुखराम जितेन चाही 64 मनाउनुपी खुंद्राकपम जेनी चाही 19 अमसुंग जीएमटी द महाका लोइना थबक तौमिनबा कैसाम उलेन चाही 19 बुना मे 19 कोर्ट असिमगना जुडिशियल रिमांड पीबदगे हानना जेल थाजिनख्रबने पनबा याई जीएमटी गे मास्टरमाइंड माइकेल ना लुसिंगलगा आइना यादव मोंग द मियामदगे नमथाक तौरगा यामलबा सेनफम खोंगटलंबने माइकेल अमसुंग महाकी इमुंग मनुंग लोना रशिया द सेनबा थौरांग तौरिङै तालकता मखोई निपान पुलिस ना फागतपा ngamkhibane चाही अमा हेनबगी मतुंग अहानबो इन यूके द कोविड पेशेंट सिखिद्रे ममांग सही गी मार्च था मतुंग द अहानबो इन ब्रिटेन द कोविड 19 की पेशेंट सिबगी थौदोक अमत रिपोर्ट तौखिद्रे हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा मी 3,335 सु पॉजिटिव ओइखिबदगे अपुनबा मसिंग लाख 94 मौद्रागा 139 यौख्रे हाइना ऑफिशियल ओइबा फिगर अदुदा फोंदोखि यूनाइटेड किंगडम द कोविड 19 लाइसेट के फिबम यामना फगलगलिबा से वैक्सीन कापथोकपगी थबक चथबगिनी हाइना थाजरी अदुबु कोविड 19 के मायोक्ता लांथेंगनबगी थबकते लोइद्री हाइना ब्रिटिश सरकार द पाउताक पीबा साइंटिस्ट सिंगना हाइखि मी कयादी वैक्सीन कापतबा मरमना लैबाग असि हौजिकसु लाइसेट असिदगी खुदोंग थिनिङाइ ओइरी हाइना सरकार द पाउताक पीबा जॉइंट कमिटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के प्रोफेसर अदाम फिन फोंदोखि लैबाग असिदा मपुंग मरै फारबा मी सिंगी मरक्ता सरुक अहुम थोकपगी अमा नत्रगा मी मिलियन 39.4 हेनबदे कोविड 19 वैक्सीन की अहानब डोज कापथोखरे हाइरे इंडिया दा इहान हाना थेंगनखिबा स्ट्रेन डेल्टा कन्न संदोरकपा मरमना खुदोंग थिनिङाइ ओइबा कयादी लैरी हाइना ऑफिशियल सिंगना हाइखि कोविड 19 सादगी मीदा सोंसिलकपनी हाइबगे खुदम इरै लैसिलक्त्रे कोविड 19 लाइसेट असि सादगी मियोइबदा सोंसिलखिबनी हाइबगी खुदम इरै लैसिलक्त्रे मसिना मरम ओइदुना वायरस असे लैबोरेटरी दगे थोरखिबा ओइगनी हाइबा वाफम हेना हेना सेसिलकली हाइना यूनाइटेड स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA गे हानगी हेड स्टॉक गोल टिप न फोंदोखरे वायरस असे लैब तगी थोरखिबा ओइगनी हाइबा वाफम नोंगमगी हेंगलकले अदुगा महौसागी ओइबा मवोंगदा सादगी मियोइबदा सोंसिलकपा ओइगनी हाइबा वाफमना खुदम इरै लैसिलक्त्रे वायरस असे मियोइबदा चंगलकपा स्पिल ओवर मतमदा मदु करम बसाना होस्ट ओइगदौरिबनो हाइबदु अइखोइना यामना कुपथना थीबनी अदुबु मदुगुंबा होस्ट ओइरंबा याबा सा अमता थेंगनद्री हाइना स्कॉटना CVS दा फोंदोखिबा वाफम अमा न्यूयॉर्क पोस्ट ना कोट तौखि कोविड 19 लाइना थोकलिबा SARS-CoV-2 वायरस असे वुहान दा लैबा समुद्रगी nga योनबा मार्केट अमदगी संदोरखिबनी हाइबा वाफम अदु मपुंग फाना रिजेक्ट तौखरे हाइना स्कॉटना हाइखि सोइबदगी लैबोरेटरी दगी नानथोरकपगी थौदोक असे ममांगदसु कायारक थोखरे यूनाइटेड स्टेट्सु मदुगुमना एक्सीडेंट थोखि अदुगा चाइना दा SARS-1 लाइसेट संदोरकपगी थौदोक यामद्रबदा तरुक्ति लैब सिंगदगी थोरखिबने अकोनबगी थौदोकसु लैब तगी थोकपने पाकसन नहालिबा से चाइना ना लैब तगी नि हाइना फोंदोकि दे हाइना महाकना हाइखि चाइनीज सरकार ना मखोई मरा लैते हाइना उत्पा यानबगी दमक लाइसेट थोगलिबा वायरस असे लैब तगी नते हाइना मयेक सेंगबा खुदम पुथोकपा याबने अदुबु मखोइना मदु हौजिक फावबा तौद्री वुहान दा लैरिबा लैब अदु थबक तौबा सिंगे ईगी सैंपल पीबा याई अदुबु मखोइना मदु तौदे मखोइना स्ट्रेन सिंगे सोर्स ताकपा याई अइखोइना सीक्वेंस तौबा यानबगी दमक ngaliŋaigi सैंपल खरा फंगनबा याई वुहान की लैब ता लैरिबा वायरस सिंगदु मसक ताकपा याई अदुबु मखोइना हाइरिबा सिंग अमत्ता तौदे हाइना स्कॉटना हाइखि यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट दा एडवाइजर ओडिबा टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट एंटोनी फाउची नसु कोविड 19 असि महौसागी ओइबा मवोंगदा मियोइबदा संदोखिबनी हाइबसे चपचाना थाजबा लैते हाइना फोंदोखि सीजन नाइदबा वायरस असिगे मातांगदा सिंगनबा कया लैबा मरमना यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना ममांग सयोलदा लैबतगी सोइदुना थोरकपु ओइगनी हाइबा वाफम याउना माइकै कयादा थिजिन हुमजिनबगी थबक सरुक अनि हेंगतहनबा इंटेलिजेंस एजेंसी सिंगदा ऑर्डर तौखि अमसुंग नुमित मौद्रानिगी मनुंगदा रिपोर्ट पिखलकनबा खंगनखि पृथ्वी सिनबा थुंगना मी ला कया सिहनख्रबा मी ला कया नाहनख्रबा सेनमिलोन खमथेंगना सोहलिबा आंगांग सिंगी तुंगी पुंसी तंबा ngамहनद्रिबा लाइचत असिगे हौरकफम चपचाना खंगदोकनबा होनबा असिदा यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया जापान अमसुंग यूनाइटेड किंगडम सु US का खुसमनरे वेस्ट बेंगल दा मियोट मिनै चथबगे वर्चुअल मिफमदा चीफ मिनिस्टर ना PR थंबना फगनी हाइबगी सजेशन थमख्रै वेस्ट बेंगल की इलेक्शन ममांग अमदे मतुंगदा थोकिबा मिसी मिना मियोट मिनैगी मतंगदा BJP की वर्चुअल मिफमदा
Manipur gi oina Chief Minister N Biren na democracy bu ikai khumnadana micham kaya bu ot naikiba Bengal government asigi mahutta president rule thambana faragani haina national leader singi pukning chingchinkhre disqualify tawkhraba Congress ki MLA ahum na thakiba petition court na kakthatre Manipur Legislative Assembly gi speaker na defection ki ground da disqualify tawkhraba Congress MLA ahum na Manipur High Court thakiba tongan ba writ petition ahum ngasi court na kakthatre Khetrimayung Biren Singh Lamlai Sanasam Bira Singh Kumbi amasung Yangkhom Surchandra Singh Kaksing na petitioner Singh oiduna amasung Manipur Legislative Assembly gi speaker Manipur Legislative Assembly gi secretary amasung atopa sing na respondent sing oiduna Manipur High Court thakiba writ petition ahum adu ngasi Manipur High Court ki Justice Langchungkum Jamir amasung Justice Ahanthem Bimol gi court ta video conferencing ki kuthangda hearing chathakhi court na nakal animak ki council singi warol kupna taraba matungda Manipur Legislative Assembly gi speaker na writ petitioner singi thawong yanglaga pass tawkiba order adu achumbane masida petitioner singna yaningdaba leite case asiga mari leinana khanariba amade phanglakliba sing asi yanglaga speaker na Constitution of India gi tara suba schedule gi provision matungi na pass tawkiba order ni haibase court na yabaga loinana hiram asigi matangda court na khut thingjin phamthok trei maram aduna writ petition sing asi maithibaga loinana dismiss tawre haina rai takhi panba yai Congress ki MLA ahum adu defection ki ground da Manipur Legislative Assembly ki speaker na ing 2020 gi June thada disqualify tawkhibane curfew thugaiba singi manungda miyoi nifugani thoi positive oiramle COVID-19 dagi ngakthongnabaki damak ngarang dagi aggressive mass testing ki drive haukraba matung laina ase sandorak handana bagi damak thamjilakiba curfew gi athingba thugaiduna thorakpa miyoi chamaga humudra taruk lom phaduna rapid antigen test tawbada miyoi taruk positive oiramle hairi health services amade police ka khusam naduna ngasi konung mamang amade palace compound da curfew thugairakpa miyoi kunthraga mari mag RAT test tawbada makhoi loinamag positive oiramkhi hairi amaromda Sagolban Bijay Govinda mapadasu curfew thugairakpa miyoi sing faduna Sagolban Mabudau Mantri Lampakta mass testing chathabada miyoi ani positive oiramba thengnakhi maraksida city police station gi OC inspector M Sudirna luchingba team amanasu Nagamapal amadi Khuyathong area da curfew thugairakpa miyoi kunganipan faraga Tamfasna Girls Higher Secondary School da test tawnabagi damak sample sing lawkhre amaromda Lilong Kaichal area da su miyoi nifuga mari fagatuna test tawbada nupa ahum amadi nupi ama yauna miyoi mari positive oiramba thengmaki haire loinana Kaksing District Police ki SP Victoria Yangkhom masamag yauna ngasi National Highway gi Kaksing Sungmang Leikai amasung Kaksing Khongnang mari fangbada curfew thugaiduna lambida lakpa miyoi chamaga taret fagatuna COVID-19 test tawbada Kaksing Wari dagi miyoi ama amasung Kaksing Chumnang dagi miyoi ama positive oirambadagi makhoi animag Kaksing gi oina hangdogliba community home isolation center singda thamkhre haire India gi PCI haibadi per capita income Bangladesh ka sangdamnabada Bangladesh dagi hanthare India asi hojikti Bangladesh dagi hena lairaba leibak haibadu oire 2020-21 gi per capita income India na $1947 oibadu Bangladesh na $2227 oire aduga yumthangnariba Pakistan na $1543 oire haukiba 1947 dagi hojik phabuda khwaidagi hanthaba thakni haire masi khara amanade COVID-19 gi pandemic asinani haina haire maraksida Bangladesh na export social progress fiscal prudence par ET gi item singda yamna chauna ahenba miyeng changba amade haisingna sinbadagi ni haire masigi chu mathakta Bangladesh na nupa nupi gi labor force da afaba ratio leiba good financial planning leiba private sector singda invest amade borogi system pubadagi ni haire mathangda public ki debt to GDP ase 30% to 40% oire adubu India amasung Pakistan de debt to GDP ase 90% oiduna laisinari haire hawjikti Bangladesh na hana textile da sapu piramba adu Vietnam na tawbagum high value export ta kanna mai onsile haire ahunpot yamna puraktabagi luhonglabi nupi ama magi nupa na hatpi khreng India asi angakpa paw yamna tagan balaibak ama oirakle nupa nupi yumban minabada nupi mayumdagi araiba angamba potsai khara pujarakpa thaina dagi chanarakle adubu India gi mafam kharadade nupi sing asi luhongba matamda ahunpot piningai leitabagi yumban punsi phangdaba awaba kaya khangjaba toina thokle Sarika chahi kungamari masak matau phajabi nupi ni mahakna Ghaziabad ki Rasnagar extensista leiba Kuldip ka haukiba February gi aroiba chayolda luhongkirame makhoi ani matam khara leiminaraba matung Kuldip na lupa lak yangkhai ahunpot oina puraknaba Sarikada tattana hairame adubu mapamgi leitaba awabana madu piba ngamlamde numit khudingi
फुबीबा ओटपीबा तोइना तौरम्मे ngahan jun amada kuldipna sarikada senpham adu pide haiduna yamna kanna chai thangba tawraduna nongmaina abdomen stomach amadi maraibakta ahumla kapsinduna sarika halamme madugi matungda kuldip amadi magi mapa lotkhiduna hojik police na thiba humbagi thabak chathare